Etan yon la nou? Ki yon gen la moun an zavye? Sa san be moun dago a. Gen la bon va. Sa pou mwen selman li. A mouche. Sa gen la. Mouche, yo komanse red nan men nou la. Ke, bagon klou nan boudam la men. E mbagon kote mbral fon piyans la men, nou man. A street la komanse moun kon men. Oh, sa. Mouche, street la men komanse non stil, you know, fire la men. On e betay weekend liye wapa. Gon fason oblije sticking for you, please, taking men. Ozo. Kom si etan ko. Oh, sa biget moun libe ga pasi la, e mafya. Yo, lepe! Pasi la, koman sa ti pasi? Again, voy nan le la men, devi maten baswan la men. Voy nan le. Fè sa rapide men, so. Fè sa rapide. Voy nan pou mbay men. Pou ki a baka ke bagay gen fè? Abada. Men. Sa biget dewa misap manke nou Ou di se ga. frekan men, ou frekan men. Sa vezi. Ou frekan pil men. Ou gade ba konen street la e nou menm ki komande el men. Sat street la. Avle di blok la e nou komande. Blok se kayo fak sa. Mwen gata pou sa dale la. Lepe sa on lepe ki rebel liye men. On lepe ki rebel. Ebe, nou bay fol. Pil ba wè sa seman konon men. Nou bay fè de double dale la. Pas de rebel. E ki se? Voy nan le rapide la non men. Me se son sel moun di ka voy nan le. Se sel l'Eternel deja mi, ka voy nan le. Sa pase nan tete konya men. Ou jamou el l'Eternel des amè, debi ki lo wè. Ki se? Lepe, ou gen cheste men. Si mde ge baye mou sou men, la mda koutou kou le etan de men. Tap chovou la men. A ki se? Chans. Ou gen cheste men. Sa vezi ou kon gen jam? Oh, koumen bagen sam nou. Kout zam lan. E sa flam se ka pale Nou mons la te men. mette lop lan. E sa pou toujou met baye Me moun je an pa plan, sa men flam se ka si hen gason nou ye. Mba kwa ke nou gen laj majeur. Me se yon teke hen gason. Ge bagay gen nou se kapap fe. Bon daye nou se moun ki ekle gale ki wom nou konen pou nou bre. Ya, wam tako. Dako. Se ta di ke mpense ke debou ekle ou ge ta konen moun ki kabo la vi ya. Moun ki kabo le alre l'Eternel de zame. E se l'Eternel ki te voye pitit Jésus-Christ vin mouri pou nou. Ki pran tout peche nou sou la kwa. Ki ba nou la vi, jounen jodi amel bokot papal. La dis ki te pou nou pou l'ouest. Au moins, si son fè makakak fi pou makak pa fò bien jen gason. Non men si. Nan la ou men. Yeah, jadi Mwen vaje. espoir chita gokout papa Jésus-Christ, toujou mwen pali ya la. Non, mba di mge espoir. Moun tan kou mba ta gade espoir, men la sel chose m'a fè fort. Di ou même jodi al, en tant que jeune garçon, ou ta dû à l'école, apprendre métier pour demain si Dieu veut, pour aider tête ou. Et ça va aider dans l'autre jeune marié ou, va aider famille ou, amis ou, et va aider pays ou, va marcher. Ou pale la to. Sa biget, non. Yeah, ça dit Ou pale la to. qui gère. Déplacez la Déplacez qui gère. Déplacez la. Déplacez qui gère. Déplacez Ou pale la to. ou jè si dem sa Kote bote. yo, kape la. Sa biget, Sa, non. Baye sa wak depale. sa. Qui gère. Sa biget, ou yel a geta Ou kou. man sa bezou la men. Jeune garçon. Non, chè. Chaque monde qui grand monde, chaque grand monde a le coronavirus. Ou pas ouais corona bloque le monde. Corona va devenir puissance qui gagne dans le monde là, il tord déjà. Si corona ka fait ça le fait là. Sous seul monde qui a gagné en face, l'Éternel. Sa fè mba souflete ou. Yeah, ça dit vas-y. Ou an zam rezou la. Yeah. Dako mouche. Se paske men. Quand on bloque faible. Ou son mwa ou ye ou an zam rezou la. Ou get enterré. Son mwa vakans ou ye. E sa fè mwen relax m'pose. Mwen relax m'pose. Merci un peu de faire. Mwen relax D'accord, il y a un respect des principes, vous connaissez respect pour bon. Mais t'es caché déjà des petits messieurs. Et puis, lavez mais nous de temps en temps. Ok. Et puis, reconnaître que c'est bon Dieu qui met. Pas il faut l'autre qui fait, il a crasé tout le ghetto. Se ba wol. Mese, mba gog, mwen wile mwap zita la mkwen mba gog ben. Ndap ton de li pe ay, sa li bet zi a li bon, wan, bak chan mwen kon sa yo. Bel konsey. Mese, Sa an gen chati man. mese mwen bakon bono, mwen met potan lom nan setim. E, zam note met nan plan nan pou bile, mwen kitil, mwen so banan basan konon. E, mwen konverti men, sa ve a di a, l'important. Basou mese, basou, batou kontrol tet mwen la, e sa piget ki la, ou koman kle. Ki dot mese, bon bazay mwen te komandet mese, tabotre de biz sanzi, Dap kaze bazay. Tabotre de Dap biz. kaze bay. Basi la bay. Mese, sa mwen kite ou nan plan nen. Oui,